لا متيس أترون إسبتال نولا يميل راي بني آدم وبذكر ولا في قبري إلهي وبذكر مرك الكاوست نولا وديري ولا ينصور بيتنا ولا فيلا إن لكان ما هي راي سولا أبي سيدا برودوان مركير نايتي كام راكي بركير نايم الحمد لله تصوفي لا إله متيس أقمات إلهي بي مركب إن شاء الله هديرا إرتاق ما درامي إلهي ينكردي وإيد إلى ماسن إلهي ماسن وقص إلهي ماسن وأنا ولي تبرتها عند ولن perintah Nigeria dan hospital yang kailu langkah ibu mailerai bukan orang tabar lang keobrol tabar ilahi lan mereka dalam kondisi yang kemasnya. Male patient 30 years old comes to our hospital since 6 months complaining of accident, and after investigation we find pelvic fracture, bilateral prime pelvic fracture, right? And acute retention, urethral bleeding. After investigation we put our diagnosis complete urethral injury. So at that time we put suprapubic catheter and follow him and study this case by cystogram and with EUG. Then we find complete cutting in urethra. So we leave this catheter, suprapubic catheter, for 6 months. After that we make open surgery to him, transperineum incision and suprapubic incision. We make anastomosis between both sides of urethra, and after that, after 3 weeks, we remove this catheter. Our patient now, alhamdulillah, he does urine normally, normal urine stream. Bukan noogu yimaaday asigoo dalbi kusoo dumay isbitaalka wuxuu ka jabnay balfiga, kadib waxaan ku aragnay in kala go-an yihiin labada dhinac ka kala go'de. Kadib waxaan u sameynay inaan qalin furitaan obina aan sameyno. waxaan sameynay qalin obina, kadib waxaan ku guuleysanay inaan labada dhinac ee tubada ka go'da aan isku kabno. alxamdulilah qalinkaas waa lagu guuleystay 100%. bukaanka hadda si caadi u kaadiya, si caadi u kontaroolaa kaadidiisa.